Yunisitorekirwe umugambirizi wa Ministry y'eby'oburambuzi nagira ngo abanyamakuru bine omugasho gw'amani omwihanga kandi barukwandika nibasa kwera ihanga omukuretaho abarambuzi. Turi aha turi Mbarara twina abanyamahurire bagenzi bitu kandi turiyo ekitworekerire ekituriyo tugezaho gukora no kureba ngo abanyamakuru babasa kwataganira kwetegereza enshonga ezikwenda kuta public ezikwenda ngo abantu betegereze enshonga zo kwetegereza zo kwerekera ihanga ekirri ebintu ebitwine ebikureta tourists ninga barambuzi bija kutayayira dene n'abanyamakuru okuba kubugambirira ningo kuba kubugamba torekirwe naje ngo abanyamakuru bamwe kugumana bahandika ebintu bitabonire ahihanga habire hazaho uburemezi omby'oburambuzi. Ministry y'eby'oburambuzi abahandiki bitu ninga abanyamakuru abakugamba aha kitongore cy'eby'oburambuzi tubakukira kwihayoje ebyo Uganda erikweshemereza akuba Uganda hino kurhanga yatwire kina kiriya ombyobuhingi emishozi ebinyamishwa twinensya nungi Uganda inebyo ebitukubasa kugira ngo they are special about this country. So twenda abanyamakuru bantu bahandika babase kwetegereza ko babihayo ningo kubagambaho twena tukugezaho kutwari hanga ryito misho n'abantu kugira ngo bamanye cyo ikirunje kiryari Uganda. Alex Atwire omutendeki w'abanyamakuru yayoreka ekiro kutuma umunyamakuru yagera omugasho mwihanga. Echo kubanza no kumanya ngu ebintu eby'oburambuzi n'ebintu bikugasiri hanga munonga. So babano bahandika bashimiye kwetegereza bashimiye kutwara obuvunanizibwa nka buriva abanyamahurire bashimiye kubano batwara obuvunanizibwa kurangwa ebintu bahandika n'ebintu byikiri ingashe cyo bakweta accuracy. Ecya kabiri no followinga ethics za journalism. Ethics za journalism ni ingashi etwaza ibyo y'omuntu akora iby'amahurire ashemeye kuba nakora okunanka okurebuka ngu yakwata story ekikire. Bamwe abanyamakuru basima entebekaniseji bagumize ngo nija kuhindura aha mikorere yabo. Nk'abanyamahurire umushumba guno gutiyamba eco kubanza kongera kwega abo kubo kwega tukurukhoyi tukushita bahansi yebishenje nkebi tujicubwa harye bye bitwashomerera le turukongera kushanga ubufirdi tukitiyamba kubito mu nkora kandi cya kabiri umushumba ko guno gutubera ordine hagati yito abanyamahurire na government na prayers abana bari mu ministry ya tourism ninga bari mu barambuzi. Uganda nemanywa nk'esindungi kandi buri mwaka netunga abarambuzi bari kwija kureba oburungi bwayo. Gashakwa Job namanya Apuri.